sicela sifundzeke ngayilanga siyawe sifole iKenswick shaye iboma desibhizi ngoba kusetown la ufuna siphamise lizinga. Hallelujah. Khona iculo kuthiwa iKenswick I have a copy. Nawufuna lento ngoma ngakufotokopela ngengubole ngoba abazalwana baboyisi. Numbers. Happy New Year bazalwane. Ngiyacela bakhona lo mnyaka. So ngagcina nas cross over. 13:30 verse 9. Numero 13 verse 30. Khale kwababinzisa bonke abantu embukaMose. Wakhuluma wathi asikhuphuke seyulidla lelive. Ngoba vele singakhona kulinqoba. Asikhuphuke sewela njani bazalwane? Sewulidla lelive. Ngoba singena njani manje? Ngoba singakhona. Singasho kanye kanye. Ngoba singakhona. Ngoba singena njani bazalwane? Singakhona. NIV. Ukhona NIV. Good. What that one? What the NIV, New Living Translation? Show that. No. The NLT. NIV. New International Version. Then Caleb silenced the people before Moses and said, Then say, we should go up and take possession of the we land. should go up and take possession of the land. For we can certainly do it. And for we can certainly do it. We can certainly do it. Hallelujah. So if we can certainly do it, let us go up and take possession. Once can come, let us go and take possession of the land. Elethu esingakhona lokulithatha lelive. But ngeke sikhone uma singabhoxa tandla. Let us go. Israel use Param angithi bazalwane ehlane eliBhayibheli lithi uNkulunkulu wathi uMose akakhiphe inhloli eKenani ndiyohlola lelive labethembise lona labaphuma eGibhithe ukuthi labamilisa lelo. Uthi ke before we cross the Jordan River yaqala kwene inhloli thambe dibone lelive. Then wakhetha ke ema-leaders from each tribe, lama tribes, lama 12 baka Israel. Bathi bahambe ke bayohlola lelive. Bahamba ke bahlola lelive babuya ke. La sifundza khona ke nawuqala kufunda verse number 26. Sebethula ke umbiko ukuthi bahambe njani le. Umbiko wabo uthi lelive sibuya kilo lihle. Njengoba uNkulunkulu ethembisile. Lelive lesibuya kilo line lubisi. Lelive lesibuya kilo linebinyosi. Bese bathi nadi netithelo takhona nje so babuya bathwele inqumbu yetithelo taseKenani. Wathiwa let's taste netithelo takhona noma singafiki khona. Thula umbiko lapha emceleni walelive before bangene khona. Kuthiwa ke nabasithula umbiko ukuthi lihle lelive bese kufanele kugengele 12. Ngayibita ngegenge. I mean, let 10. It's lelive lihle. Lelive lineluju. Lelive linebisi. Lelive linetithelo. But labantu labaphilele ba-strong. Iqhwaga. Nama-giants. 2. The city is fortified. Kwakuwela ukubonza lokukhulu. La tululo libonza kunema-towers. La gadze ukuthi shothi simbi qhamuke sitha phambi sesiyibone sicedze ngayo. Nemagede akhona aqinile.
Akusinje ligede longangena kilo kalula. Enetulu kwaloko. Lebe khathi kulelive kunabantu abastrong. Bese kuba nemadvodzana anakho, kuthiwa kumadvodzana amathe. Lena iqhamuka la, nawe uyabona ukuthi ngeke ngiphase la. Bathi ke sikubonile konke lokho. So uma sekubonile konke lokho Moses, hayi ke, hayi sibuyele. Asenijani khona? Kuthiwa bahambisa umbiko lomubi kulesive saNkulunkulu. Nami ngashumayela njengabapostoli. Ngithi sanihambisa bahambisa umbiko lomubi. Bahambisa umbiko lonjani bazalwane? Bahambisa umbiko lomubi labapostoli. Asingayile. Asihlale la. Asisele la. Lela seNkulunkulu asiyakhona akungenwa. Futhi asathi ukuthole umatima. Nawufunza la emuva kuthiwa baze bathi bekungaba njani sifonele omunye umholi. Ngoba Mose lo uthi asiyele embili. Kanti thina sathile emuva kungcono. The topic of another day washo abantu bashumayela futhi. So what about traditional thinkers? They always think ngcono lemuva. Ngisho lembili kunakukhulu ababekelwe khona. They are not progressive. Miloni yabo nje wathi singabuhamba lufesi. Wathi le ngizwe ishumayela la drop and wakathe. What is the direction? Those are traditional thinkers. They always fear the unknown. Noma uNkulunkulu ebengala athi woza, asathi, asithi. Ngisho kunaNkulunkulu le. Waphela uNkulunkulu uthi ngawuhamba nani le ngane yakho. Angathi bese babuyela kwabe eGibhithe. Base bathi ngcono usibile ngoba sitholela omunye umholi ngoba lo uthi akuyiwe le. Bathi sinesifundo ukubuyela le. Bese lithi iBhayibheli kepha Caleb, that verse number 30 la sizawu discuss khona namuhla. Wabinzisa lesive embi kwaMose wathi matshoza. Ngoba kuthiwa bese bahlanganyele abantu sekumele igumwana lapha na wathi ayikho lethu le. 10 after 2 very majority rules. Hayi kaNkulunkulu. Because pushing the majority does not mean you are right. Hello? Ningaba banonke baliniyabenza. Naba phela kufakazi 10. Babe kuvota lapha kwathi wavele 10 walethi inhloli kuthi emuva ayiye. But hayi kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu akasebenzi ngenini, usebenzela ngemlomo ethembayo. Uthi le Bhayibheli lithi kepha Caleb wathulisa lesive. Wathi madoda sive saka Israel buyani. Eresabeni and take possession of our land. For we can certainly do it. And more welcome and enkosi. Ngoba singena njani bazalwane? Singakhona. Ngiyamthanda uNkulunkulu mina ngoba ufuna abantu abakhuluma indlu abayifunayo. Ngicela ukusho lokho labesana bathandaza. Sisawuqala lomnyaka. Sisawubuka siyaphambili. Singathi ukuthi yile siyakuhlangana nayo. Yile siyawubhekana nayo. Nende kakhona athi qhwaqa. Nende kakhona athi bonza. Nende kakhona ama-giants. Nende kakhona abantu asebanenhlanvu wekukathiphi. Bathi ngicela ukusho lamuhla. Woza sabe mntaka baba. Bese sawukhona. Ngicela utitshele ukuthi noma ngabe kuvelana endleleni yakho kulamalanga ezinonke uNkulunkulu angakude ukhona. Ukhona. Uthi ke Caleb wasabheni ngoba vele sidaweni kanjani manje? Asabheni. Engabe uvalele la Caleb lena bathandikayo ungathi yaphuthuma. Uthi ngathi agent asume nyaka sasakubambele uNkulunkulu sinikile lelive but nasitawula lathi thwana lamagwala la 10 lawa sitawulahlekelwa. Come. Asabheni. Alibonga igama lenkosi. Lenza bayela njani manje? Yaphuthu asimasahlali awungasemiwa asambe akasho ukuthi manje sesilungiselele isithuthanini la uthi kuyasambeni siyothatha lelive ngelethu uNkulunkulu usinikile futhi singakhona ngicela kusho bathandekayo nakulo mnyaka sitawukhona futhi shiba umuntu emali resolution zakhe nakusuka umnyaka yakhe ngayiposta
Ngafunza first Samuel chapter number 17, 16, 17, 18. Ngabusiswa uDavide nakakhuluma naSaul. Batsilalela. Nalo umfilisti lo. Ngeke ngivimbe. Nalethi inkulumo temte ukuthi ngumfana lophaphayo. Lo shiyethe imvana ngeke kene njani manje. Ngeke timvimbe. Uyolwa nalesithwaka. And I developed my own thing. No giant will stand in my way. 2026. No giant. Yeah, but first, no giant. What I say, we will follow. What I say, we will forget now. We are listening to what now. Let us see again. Best acting na kubega. Ati. Let us be a corner. Let us put the man what's an anarchy. Satibona. Abasho was asibona. But satibona sit gavetin says. Amen. Good now. I'm going to what a government said to me. I know. I'm not to book a make them come listen to me said. What do I do? We are waiting for my God. Now, Siki Nesiti Kansas, man. Bakala is statement, Jason. So we should take it. Can't be about to get now more than a Basibuga. On Sunday, we are going to look. What's the end? The giant in Buga, but it's like the boom inside. And I will certainly do it. Amen. And we'll welcome the boss. So it's a giant Matan guy. The letter Matan paste him. Ninga ngajeni ukuthi sayenza lento ngeke niyenze. Ne. Usikhale kuyani madoda sambeni ngobe sinenda njani manje singakhona umekuphi Caleb. Yini lemgunuthi akhuluma statement lesije. Lesinike magunya ungathi ubuyele emuva Deuteronomy 31. Ngobe simangaze uNkulunkulu wambe kwethu kanilwena. Njengoba eda eGibhithe embukweni imbuka nalebhilo makunethi khwaka uNkulunkulu awana njani manje dasibele awambathela Jehoshaphat asuku wena uyilwa lephi but wasimakathi wena dihlele nje umenza wena yakho babhelo umwe kwakho and God will do the rest. Amen. Hey mazangibila kadzeni lo sisakholwa thine sitabele zayancikaza ayancikaza Aye sabe magwana ati bunono sibuye ati tshele manse muvangile uliso ngemhlayela nimatata wami nangogoza umatata wami ulwa njani umuntu watata wami uthatha uba nesibinzi bese ukhatha indzawo yema athangema athi wena lofuna mina ndakugqida ndabona njani manje ndakugqida na umfuna mina ungangibidi ozakini yenda njani manje nangathi matata wane yini matata wane ngesikisi tata wanesi koni kutse bini matata wane la isibahla kana baba wane hayi ngihamba energy manje ubathola unekhali kaje unani manje nani babeke yana lebutsa leya may you still rest in peace manje ubathatha banike akethi kuwe nomthembisa zero ukuthembisa zero emenza wonye endakumeni kwakhe kasho nje uthi woza nakugqida mina uthi woza ndawona njani manje lakhomba abantu umbona yalo babancane uthi uyaliphela ufuna athi hayi woza wathathe Themba woza inkinga matata wale ukuthi ukwethilonza kula phasa letintwane manje ngeke ukhone kulwa kunemanje ngesikhathi athi woza ulungisa indawo yakhe uthi kuphila nokufa kwamukuphi manje kula la khona ngikhweshisa konke lokungiphazamisa ngesikhathi athi woza ukhahlela kancane lamanje uthi kude manike izindala zombili sinjani manje ungathi ube lapho ngakhaleni uthi kunembiko lesisuthwalile uNkulunkulu ngoba ethambisile evini lakhe leliveli khona haleluya leliveli njani manje likhona nathi lethi thele ngabo ngokwazana siyolidla nabo
ungathembi ukuthi ndokhona. No. Yeah. Number 3, wathemba soda kuNkulunkulu. Ngethembisile nangeke waqala bazalwane ema. Abantu bangaba nema challenges ithembisa kuNkulunkulu imina liguquke. uNkulunkulu akaguqulwa simo. Usamthe ngoba uwethi ibhekele soda uguquka ayisengashintsha imqondo. Na nakhuluma itolo libalele lina duma kunjani ebusuku nasemini uma kiko. Bese sibhebhe aliphumile ivila lakhe lijike ngakawendi umsebenzi. Uthi ke khale bozani madoda. Noma lama challenges akhona ngethembile amathemba esemzoda uNkulunkulu dingeke izinto enjani bathandekayo diguquke. Overcome ifiye ngefaith. Uma ireport negative yakha ifiye. Nethi qhaka pose sitawenda njani. Ngubani lushabelela lapho wayelisi. Wathazanga asho vele sithi into abanjani manje. Lelo to be easy. No. But live njani likhona. Noma ngeJordan likhona. Noma nelwandle libovu likhona. Noma nehlane lekuswa nafuza exercise ukuthiwa lesabenga kakhulu but live njani manje likhona. Noma ufuna ukugwela ukugwela ithethe but uNkulunkulu esasana welwe uyewelwa. Ngoba uNkulunkulu usibithele ngaphesheya. Ungafele emnqeleni so uthutana nokushayizela. Ujike so shayizana mfethu. Sitempini lento zabedeleza onke lamalanga ufuna umsebenzi. Ihlala etsheni bangayiqashi. Onke lamalanga ihlala etsheni banganjani manje. Mayiqashi. Yathi ngayela ngathi hayi abangiqashi manje so sikuleli itsha semsuku. Ngathi yahlala kupho. Bayema. Yasinayi mala kubefore nyahlala etsheni. Kanti umlumbu ngaleso uvuka umoya uyivela. Lengothe yahlala etsheni uyiqasha lamuhla. Before wena ngothe lesetsheni ngena. Ungasuki enzaweni yakho ngoba itolo bahambi kahle. Mani uthi noma kunjenga ukhona. Bamqasho wasala bebuye too late for tears. Uthi kale basambeni. Ngeke ngivumele ifiye iprivilege. Lokho isikhathi esiningi imvele sente sehluleka kwesaba. Mfundisi lethu Dlamini siyakhuluma. Wamchazela ifiye ngakwada. Wathi ifiye ulibala lokuncane lokudala. Libala lokuncane lokudala. Uthi ngesikhathi ngoba uyayibamba nemfe yakho usabe. Phunyu. Lapho ngatshela umfundisi lethu. Bathi babe bethula kimi. Naka uhlala wesaba ngama ayofika nzawo. Nakufika nzawo. Awuba nalo utho. Ekuphileni take a risk. Nesikhathi bayabala nabehlulekile lapho ehlulekile bayabala nawe. But awubale ngoba bangaleli lutho. Nemehluko phela uthi Dlamini wehluleke. Nekuthi our Father who art in heaven. Ha ongela malanga uqedane. Try. Move. Explore. Oh, Jesus. Why ivumela ifiye? Awabeve sithi ubona sini manje? Sithi nabo ke basibona sinjalo ngoba sithi asikubona ngale liso lokubona ngalo. Abraham, as far as your eyes. Hallelujah. Uthi ke mfuthu senenjani bathandekayo basambele ngoba vele singena njani manje singakhona buyani madoda lenza bayaphuthuma yini athi buyani ungathi uthi divided sitawehlulela but united sitawuphumelela asambeni sonke alibonga igama lenkosi ngoba kunemandla ngesikhathi sihlangene nemandla konke yena sithi asiye sitawena njani bazalwane sitawuphumelela esitawukhona ngicela ukushela lapha konke lokwesabapho na utawusukuma ube nesibindi nakulomnyaka lo ungabuki ukuthi uqhamba kuphi wehlulwe yini ubhekene nani bese uthi ngaNkulunkulu utawuphumelela dawona njalo bazalwane utawuphumelela uNkulunkulu wethu abathandekayo akayekelani lesikhathi uNkulunkulu sisesiboso nje ngelishumayelo likhona longathi udazi na uphuma la mnyango la things will never be the same kanti uNkulunkulu nesikhathi
Nakathi, this is your time to cross over. Cross over. Ungabutsi ngithola ngemanti bakagwele. Manje abantu agwele. Uyakhumbula sebabona iJordan sibaye eKhanani, kuthiwa yayibhola tithethe. Wasuthi uNkulunkulu mapriest, abazothi umphongolo balevi, akathi umphongolo obeka enkabeni. Bese angena ematini. Alathi nje angena umphongolo kaNkulunkulu ematini nabapriest, bese sive siyalandzela emanti atawuhlukana ekhatsi. Bavele bena njalo, emanti ehlukana ekhatsi. Ungeke umbone uNkulunkulu umenza wonye. Okay. Uyawuhlala ngemali ejabula bona. Abantu abaye banenhlanhla. Ngala eTaiwan ke lo munye uthola iposition lenkulu kwathi uNkuluva. Ngala eTaiwan. Uyini? uNkuluva akadlali. Naye efika la akasiposa sonke labakhiphi. Position lenkulu. Uyathalela ke lo munye God is unfair. Sepronothwe lo usesikhundleni esikhulu lo nje thina simkhonda abasikhathuli ngithi ke ngine ngoba phela Taiwan siyaqoqa uthethe ichance thina sibhizi sithi bayajabula lo kumele mahedeni sive ebuhlungu solo sigoce endandla sinake ngifuthi rise up and walk uyele ukukhona ukuthi ude lo mphushela la awuthi umuntu akuphushele la sukuma wena ngena njani uthi ke Caleb ngeke usithe kubala liqhwaga nelibonza nemagede nematowers nabo konke leliqhwaga legimele but lo uNkulunkulu lositasiwele siyele eKhanani uhamba nathi bento hamba phambi kwethu ngaba sebenjani manje asambele and futhi singena njani singakhona sawuqala umnyaka ngicela kusho njalo bathandekayo ngicela ukukhuthazana nawe ungayivumeli ifiye sibekele ukholwa kwakho nemathuba uNkulunkulu akuvulele wona mayivumele lento ukuthi awumile kungcono bobani no wathi bangabe advertise kwathiwa lapha sifuna ama PhD holders faka degree yakho bonke bathatha bakho le market lento njani manje uNkulunkulu utawenza amathubude wethembeni lo ngoba bonke labantu abala overqualified yena uta nje ne degree asika advertise luthi lo nyetlana sikamaka uNkulunkulu uthuba lakho ake sitomprove uma ke asathi improve ukuthi utethembele ake simnike 3 months sesiqale ngayo angato shiphele futhi une degree bafake bhala kasha ufike excel uma ubambe ukuthi usathi kwanje lensense ekuthole mina nje ngijaya ngisho ngabala laphendlisi bayangade laphendlisi noma yapi lo ufaka ishayele Mercedes you like it or not lo mina fast ngihamba ngebhoko uzohamba naye efuthi engoma yokuthi okuthenelwe mina ngafika mina ngalishona lani ngenjweni akufike nje lokukathile nje akunoshaya Mercedes yami ivimbe sengiyafa ayifike nje nami ngicruise ngeJozi ngicruise ngeThekwini ngicruise ngeMshikishini ngi-enjoy futhi kumala ngathi kuthi tawo yapi standing on the promises of God methembiso ndawo uzomnika phela iBhayibheli sesithokoze ngathi futhi ngathi uDasnell Hit ufresh into abantu bathandekayo yiwo nje ukholwa kwami ngidlali serious ngibhayi izinto kholwa kwami ngifake yiwo ngasho mayelana kumele lapha ngathi mina ungaphotha nokunini khuluma nokunini kodwa usukela kholwa kwami unyuka le adrenaline njengana masubela abantu abanzi singatholana ngidlali ke la khulu intalo mfana uvumele uqale abantu abanzi mara ngisho ngkhulu mfana wami ekhaya angwala ngisho ngkhulu ugama ngisho umkhona lona kulunganga nje ngabuka nje ngicabanga kanjena ngicabanga kwakhe umncane naye
But usukela khona kwami nemndeni wami sitawutholani. Ndele namaphundu lapha endlini ngamshela umzala kwamaLungu. Ngaka. Mhlawumbe pasembele. Thulisa lesipho sasambeni ngesikenda njani bathandekayo. Ngicela kusho nawe unyaka sitawubona bathandekayo. Benawo namakhulu nawo. Uyabona. Themba uNkulunkulu. Ubeke uNkulunkulu empini. Uthi phathe kahle. Ukhonde ngokwethembeka. Utawumangala uyakwentela into letikhulu. Uyasitaba abantu umnyaka somnyaka namubi, nomnyaka unemadimoni uthi ngibonile uNkulunkulu ahamba nami njena. Then futhi sitawona njani zabantu.